Anya laki din! Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to tigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam naman tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong? Diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliveram ka na kita, baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ija, ilakay. Order da amin da ita? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kada kita, baboy. Ikat ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh? Amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man tinted mo abayat, ije ba kahit? Ay, saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguro dumla nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kahit? Iso mo nagawit, abakay? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siyak lakay. Manungay? Secret. Ribo manan? Ay, syempre Tsak matipalubos sa malugi Makitam da ita, Vilma. Dakkel di kanan siyam. Iso adi mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente? Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakkel tiganan siya. Anya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma, anak ko. Tatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw? Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adaman ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamat isang kay bagayo. Wan atag dinabang dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas naman tagi ti kalugaran tayo, no baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagam tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko, ngumtay husto ko maapresyo ti bayadam, Di mo idabaratan, tanariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta, Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti bayar ta. Ang mga nadamam mo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manin iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti bayar iti online no adda. Sige, pilyam tayo sa nabarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti kunam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Ada tarakan yo ababoy anya, Mario. At damoy, Maribel ma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayar. Syakon, gatangag ti baboy yo. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yo, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yo. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay pay laang ngay.
Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidi angam no may papaniti ka kasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa ket ni bakit kupiman tinang pakpakan. Ken nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. Itext nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man, nanaterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga nana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti bayar mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin ak amangilako kankwana. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulaang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin na iti lakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayar nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana. Agyaman naklauna yan. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam. Imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man ta di ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat day nga ahinte. Kinapudno na. Adain suro ni Nana Terya nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asina? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni Nana Terya ita. Tamayat kano ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma a barat launay? Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak mat kan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Adda nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga kabangibang a barangay pailaeng mat tinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mat Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Ngamawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo ngay. Adamutan sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katag kasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino matimay at amalugi ngayon. Kanya ti ko na, Vilma anak ko. Dayja anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Kanya laki dinaya anak ko. Saan mga binamabali na pilitam dagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan da no di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dayja abakat tatang. Syakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam da ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat mo't pima, tagdarakan. Kendakkel ti gastos ta.
Tanangin nakit nga ron ti feds kan vitamins. Sumrag kapay at agkapita, Vilma. Saan akape ti gagarak, nana? Ha, anya nga raw. Da kayo kanumot tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno dayta. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda tinagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Siyak matan tinaawanan iti kasta ngay narami daw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay ni imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay, ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat, saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente. O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na. Saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyamot ang dagtarakan iti baboy tapno mapadasam met. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amom nga agparparikot da tao kasta pay laang mat ibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo nga ming dakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko laang dita dalan. May no, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kung si kalaang ti dakkel ti ganon siya na. Anya nga ita. Awanan ti matamang ilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas tati panang kitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok Vilma. ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim adyak kayat ti apa. Agin dadalos ka pay laang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko! Ibatam tibo ko! Di mo urayan asyak ti masarkan ka! Tadi mo amuno anya ti kabailak nga ramidan! Agul uli makaklangarudan! Mangrugi ka manan! Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Eh di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, ngam kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente. Naparpartak apang baknangan. Wana, ngumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masayangan aklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang iti baboy. Tapno mo malaang tiriga ng lalaki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy laka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo bakit? Kontrole mamay.
Manuabulan ang tinapalabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kada kita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka din, bakit? Yalaki, di mo dati. Ikataman, di kasta ka panunutam. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko, anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakal iti baboy mo? Wala kay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka na ragsak. Wana, tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Na, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel tilugin bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibagam mo kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, no amok lang. Diyak kuman inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man ti marikrik na mita. Kastamot lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutan. Panunutan tayo mata, ti pada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pagtigas na nga aramid mo, Berto. Talaga nga awanan tinamnamang agbalbaliw ka pa'y. Agbalbaliw ngay bagbagaman marga. Aw madakas nararamida ka. Anya? Awanan bakit? Talagang napatigan di arakan niya. Napatpatagpaigid din ati arak ng masika nga asawak. Ay, katlo kastamat laang. Baybayan ka nga rudan, Berto. Lukurang pa'y tinainom mo nga arak. Rumwar ka manan. No saan ka pa'y anapnag, salbag ka talaga. Anya? Anya, lakit din. Ay, sakit ka talaga ti ulo. Unay kan lando. Ay, awan at talaga tinagdumaan nyo kin ni Berto. Day talatan arak ti itugtugawan nyo itinagmalmalam. Anya ka lagi din. Ay, ami. Nuko naman nagpara kami kung ni Berto amam Marta. Nagpara kayo magkanimarga ang ngaw-ngaw. Ang ngaw-ngaw! Anya? Amam kaday tayo upa amanok. Akait itlog na lang. Putak. Kaslasi ka. Anay. Sa anak nga ang putak-putak no saan akasta ti aramid mo. Agasan man,
Isakripisyong pa'y ti may saal daw mo tapnulaang uminom kayo, salbag kakit di. Anay. Di ka kadimadanakan ba kay? No inom ka, inom la. Ay, napipiyapay timbang inom mo't Ngumtay agbabay. Anya, ay saan man at tila pangikum-kumparaam si Kalando? Tumanaw ka. Maminsan pa'y at talaga. Unay daytan, awan pa'y panagbutang nyo itirabii a panagawid yo. Ay no, di kay pa'y lamaal-alya di tadalan tapno agnakam kayo. Oh, how? Padjam mo na itang alalya. Awan latamok, amay. Awan latamok, kuna manay, inyalaki din. Ala, kasla jackpot yun anatayan ni Berting na naising. Ay natayag. Naala na ti sakit na itinalabos sa panagin inom na iti arak. Ay, dayta ti kanayon ko nga ibagbaga ka ni Berto. Ngam awan latanana. Awan ti ipangag na asao. Santo mo siguro agnakeman o makarik na iti sakit. Ngam yay na, yad ti adayo na mo't Ay, awan ni Berto. Nakuna na nga rod kanya, anapatpatag ka no ti arak, ngam siya nga asawa na. Anya lakit din. Aniya, naibaga na daytaken ka. Wala na. So akaslawan pa ikit din sir-sirbik nga asawa na. Gapo itikas dyan ay baga na kanya. Puo na yan na Berto. Talaga nga arak ka, hindi pa nakadanom na. Ay wala na. Ipatay na lakit din no saan ang makainom iti arak iti duwang aldaw. Ay, numabalin nga ron kat agsapa aldaw malam nga uminom iti arak. Anya lakit din. Oh, ita, natayan ni Berteng lakay. Natay, gapo itinalabas a panagin inom na. Panaggunak ba kayo? So na tayo, baliktad nga mintibagis na. Anya? Ay nako. Makapalading mo niya. Awanan ti kainuman mi kiniparilanda. Awanan ti Berting nga kanayon nga agwan no kasi nga awisan mi nga uminom. Ay, no kayat mo matati sumarunukan kwa na kitala. Uminom ka nga uminom iti arak. Anya lakit din. Anya? Tapno mamimpin sana ang tiragsak. Ay, nagbayagan. Sige, di mo bakit? Tas lay daw mo ba? Hindi papatay ko mag... Saan ko nga idawdawat? Yeah. Ibagbagak laang. Di ka pa'y kaya tapno ijay yon nga ipapas ti uminom nga uminom. Kadwayo pa yan ni Satanas. Ay, tili bagbaga mo. Bakit? Napukaw sa mo itong tilimbong ti panunot mo. Di ta ka man langin. Awahan pare. Napukawan tamanin ti may sa akong pare. Ay, huwag nga rin pare. Makapaikawang, awanin ni Berting nga kasangsangot ano uminom ta. Huwag nga rin pare. Maikawa nga awanan ti ibabaon ta gumatang iti arak mo kasi siya na bartek ta. Ay, makapasin na. Ay, no apay mo ngamin, anagriga nga ikatinday ta nga ara, Jow. Dahil nga rin pare. Sa pulan latawan kami ti bagi dahil nga arak. Manipo dita pare, kontrol man pailaan. Ayaw pare. Huh? No kanayunan ta. Ang mga nusan ngagbayak at sumarunutan kong kuwana. Ay, sos, sumarunong ibagbagam mo pare. Ipumpunta pa mo ni Berting Ay, no, kaya mo ako si kalaan. Pangasay, tasan nakpangiram-raman pare. Si kapailaan, ito muna. Anya, si kamo. Nyak pa'y ka timatay Naimas pailaan timangan iti kilaban Makalawas mo ten anak kamasayag tibang kay ni Berteng, kumare. Aywan, kumare. Iso ang makalawas matan asan anagin inom nila kay ko. Ken ti asawam iti arak. Ay, sapay la ko maatag tultulo yun dayta. Oho, jak lapat yan, mare. Ha? Uray po utam. Kalpasan ti manula ang ngal daw, sublian damanan ti arak. Sapay ko matasaan mo ten, mare. Ay, dagijay pa'y amamartag ti kunam.
Italang nga adda natay, gapo iti arak, iso akong dilimpiw da. Ngam kalpasan ti manula ang alawas, kunak tumat. Ay, awan ano kasta ti mapasamak, mare. Balik na naman tayo sa dating gawi. Unget ditoy, unget ijay, unget ita, unget manen inton bigat gapula ang iti salbag nga arak. Anya laki din. Ay na, masaya at ang sabat ka, kumare. Apay kumare. Hindi ka ni Jitersena ni bakit usang. At nila kay mo ijay. Kasta una abartak na. Anya? Nalabsak ijay. Haist! Agsarsarwa si ka. Ay, say! Una yun day jay alalaki aya. Asino ti kadwa na ijay? Agmay-may samad. Isa ko na. Agmay-may san samad ang naginom. Tsaka lamuan adda kadwa na nga pinanawan dan. Ay, una yan ay ati kastoy abiyag. Inayan. Napambanuga ka naggapoy ti trabaho, nga mapanak pa'y lamang nyawid iti nabartag. Ay, salbagkit day. Ikaman ngamin ti pagnakman na. Manumot ng tinaramid ko kenkwana ako nakapagnakman na. Ngam awan latamat mare. Konsumisyon na talaga. Ala, ano sam kumare? Anyangay ka asawam ka nga rumang. Umadani manen ti piyesta dagiti natay. Ngam sika, adda kalaeng nga agkay wara dita igiged. Gapo iti nalabas sa bartek mo. Ya. Ako mga iti umadanin ti pesta kagitin na tayo. Abay, mapasar din mo garot ti panaginom mi tara mat. Anya? Ilang di ba ka mga... Rote palang kunam ka, mabuti nga kita alya. Saan? Marga? Anya ka po mga? Isuda ka diya, tagbutang ka niya kaya. Saan ka siya, di mabutang nga lakwata. Alya, magbagam mo na naman. Yeah. Sa payla ko mata, makasabat kayo kanilando iti al-alya inton piyesta tinatay. Nakita mantikin ato radio. Wow. Sana ka mabutang? Ulak to ba? Nilagi din niya. Ne, no kaano arumabin? Igiddan mo matirumwar lando. Ha? Papanamanin aya. Di talaang man. Unay ka na ya. Ay napo, lando. Piyesta dagiti natay itang aldaw. Ngam rumwar ka pailaang. Anya ko mano, piyesta dagiti natay ita. Sana day ta tilapay, tapno saan kami nga uminaw, biti kumparay. Anya? Malain na kumbakay. Mabit kami laang. Dita kami laang asidag. Dito la terse, na di bakit tereng. Nagsara magaya, magtakin istorya ito'y naginuman ta, paray. Ngayon, pare. Oo na yan. Nabartag tamatan. Lalaki ideng. Ay, Sapay piyesta tinatay itang daw, paray. manalo nga no pesta lagi tinatay sa. Ang laki din. Yan lumanta tinabati. Kalbasa na agawid tamatan na. Nagbasit mo to, natin inuman yun, kukumpare. Sino ka? Oo na yun. Ah. Manulang nga pula na saan tayo nagkikita. Saan takon ang mailasin. Parang daw. Mabilang. Birtiteng-teng. Uwan, siya kong maroon. Kitala ka. Uminom tayo. Iyo.
Parila to. Sa palin na to. Mapaspasamag pare. Kasano kumamot ang makiinom ka na ni pare Berting ka na tayo. Ay, sa palin na ito yan. Ang hawid tal pare. Ay, agawitan para sumgara kong pati hormone. Ito pare. Tarahan pare! Oh, apay nga agkalkalingutan ka anagawid, Lando. Ay. Kunak man no napan kayo iminom kini kumparen Berto. Ay, napang kami bakay. Kinapudno na, nabartag kami itay. Ngam namin pinsan, ang nausawang kami di at day masidag ka na kami alalakay. Makinom kidi ka na. Ha? Asino ngay day jay? Sumgara mo, tinsal pagkitay. Ha? At day masidag ka na kami, makinom ka na. Nairopa ka talaga bakay. Nairopa ak. Ni pari Berting dayay, oh. Anya? Kasano ani pare Berting? Masidag ka na kamay. Nakunana pa yan, nagbasik ka nun, ti arak ininumumay. Urang nga ni pare Berto, kayo nagbutang. Iso nagpaspas kami, nakaaway ka. Kami napukutan, nagkakam mo nito yan. Oh, kunak man no saan kayo amabutang iti alalya? No agsao kayo, saan kayo amabutang? Ngam ita, nagawid kayo mga kalkalingutan. Oh, Lando, takrot kayo magayam. Awalan bakit? Itigaan man. Dakayatan di mapanuminom. Oh, kun kunam lang day taberto. Kung nakadyak kayat talaga. No. Kunam iday, saan ka amabutang iti alalya? Sa ita, ikarkarimaw na saan kan amapan uminom gapula ang iti alalya day di pare Berteng. Sumgarak man bakit? Pangasim mata. San mo sang kadagulit tinagan na. Sumgarak ko naktumit. Oho, nagadukot nga ibagbagamon. Tilang magayam alalya ni pare Berting ti makapasardengken ka iti kinamanginom mo. Salbag ka. Ano ay, siya kaya talaga. Bakit? Yakit ta, umay ka nung makinom ka dami. Oh, alalya, makinom. Ay. Imbagak matken ka, a piyesta dagiti na tayita. Ngampulos asaan mo adengdeng ganti bagbagak. Anya nga ita? Oho. Ala, ing kayo manan kanilando. Rumor kayo manan takita man. Anya lakit din. Nakaskas daaw man day tang aramid mo ita, Lando. Ha? Itaman pa'y asaan ka arumor amapan makiinom kadagiti ko kumparem. Oh, kayatay, bakay. Ha? Apay? Agingga ka di ita, kat mabutbutang kapaylaang gapo iti alalya ni pare Berteng nga imasidag idi na minsan nga aldaw kada kayo. Di mo man sang kay bagat tinagan na bakit? Sumsunggarak tong kalmang tinagan na. Ay, husto lagayam ti naramid na kada kayo. Isulagayam ti makapagbalbaliw kada kayo kiniberto itinalabas a panagin inom yo. Ay, kay husto kumamot din na bakit? Husto taruhopam. Sapay la kumata inton addamanen pakarabyan nyo. Sapay la kumata agparang manen. Tapno addapay amabut-butong kayo kiniberto. Anya laki din. Effective ba talaga ti costume ta, kumare? Un nga rod kumare. Gapukit di tinalabas abartek da. Saan daan nakadlaw asyak ti masidag kadakwada. Idi madama ti inumda. Wen nga rod kumare. Panagkunada kat ni pare Berting talaga.
Nga mayat mati naramit na, kumare. Kitaam, kat manumutin nga aldaw asaan da nga imin inom. Imbaglakit din ata naira na Halloween ita. Iso amamati damat nga alalya ni Berting ti masidag kadakwada. Ay, isolagayam ti makapagbaliw kadakwada. Huwag nga rod kumare. Alalya lagayam ti makapasardang iti kinamamartag da. Bareng man kumare, no maikat dakit din amamin pinsan. Tapno adda serbi ti plinano ta apamutbutan kadakwada. Nakaskas daw, manday tangaramid mo, Berto. Ha? Itaman pa nga da kalaang dito'y balay. Makapaikaw, amit Siga, di, bakit? Apay, saan ka amapan makiinom? Saanin? Pulo sadyak kaya ti uminom itara kung naktumat. Urawan ti umininom kung naktumat. Oho! Alalya lagayam ti makapaysardang iti kinamamartak yo kanilando. Anya? Alyamat gayam ni Berting ti katapat yo. Anya lakit din. Hala, huston bakit? Sa nabali ta maulin dito pa naginumi kinilando. Pulos asahan na maulit pa. Napabot nga kami ti kastahunay. Nasayaat no kasta, Berto. Iti ka ano man bakit? Diyak malipatan da ito'y ahaluhin. Ang nagparang ni Berting kada kami kinilando. Kat manipod mo tita, sardengan mente uminom. Pulos, punak tumad. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Asino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wan, Ala, nakitak nga rod. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti ba ipapan iti ref. Ako na nga utangin ken ko, Ana. Bombay day jay. Anya? May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken ko, Ana, iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man kan ko, Ana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usaram. Tapno maka-istak ka iti adu alakaw. Un nga rod na, Ana. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may 1 kilo a karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarap put apitchay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Diman. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod matkat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghuluganak na tanang. Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umtas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak.
Tapos nintun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Wen man kumare, takasaritak nila kay ko may papaniti dayta. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpet kano dahi a Bombay. Saan nga istrikto? Kas na ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. May nagpaiso dahi taan na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidarin na gitugbing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Reflaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay ti taktak mo ang mapan gumatgatang iti sidarin. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumare. Sana kasla. Talaga kabarbaro kumare. Nadlaw ko ata sigud mo't nga main amay sa laang ti ref mo. Ngam ita, dua motan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wen mare, inutang ko iti Bombay. No hindi kat kwarta ti utaken ko ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Siga kitimod. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may sapapapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpas tumadlaan. Un, ako mare, nga may mayat lata nga no cash, akas la iti ref ko. May mayat ti cash, tapno awan pampanunot, mabaybayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan, nagala kamot iti ref ahulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagalaak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanunot, mabaybayadan. Anya nga rod kat awan mo't kwartak a pagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref, ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din na sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day di ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dalauna iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro aref ni bakla. Isu adwa mo ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan nilya, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ikam iti isyong. Ultimo hulugan arif da. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pampanunutak abay bayadak itong galawas. Nagtal na ka man. Anya awan baybayadang may bagbagam mo.
Gapulang tadida mo tilon mo, kastagi din ti bagam. Ay, agulimak ka, no di mo kahit awilding ak tangiwa mo. Lima lalakyan ka, chismoso. Saan pagka? Nana, nakita yo kaditi ka barbaro aref ni bakla. Kan kastamot ng tiref dahi Anelia. Ay, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki dinukas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam hulugan mo. Nay, anya nga iti parikot iti day parya. Didakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko iti balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da dya bakla, kunam lansan nga agutang. Uray da dya nilya. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Sika, mait. No siyak, awan mo't siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Ay, Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no addaref ahulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Hintun kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasing pa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti ref? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan iti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niya babae kunaktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pa'y amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot a pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pa'y kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang ngamin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kidi Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, at nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. At chinilas mo jerwar. Amudang adda ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amuti makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan ata ada jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi ding. Sumardang ka man duling.
Ang mga no adamakangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamunda. Unay kan pa niya pa Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladakdakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbayin ka mamut pa niya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramid mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dita sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Tabi na na. Saan magaya pa nakabaybayad iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, ket iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Hay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oras saan mo na uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang arudan ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apay nga agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. Adda ka magayam dito yung aglamlamang. Pangasim ko, Mari. Ang ulim kamat ko, maa. Aniya? At nandito yung pariyang aglamlamang. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumitin nga aldaw sapsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka. May papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati? Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, sige, No di mo kaya't apusaasan ka. Sige. Adayta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayad kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan anga? Tarupam Oy, husto tinako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka? Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan Nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san? Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Sikat yawanan bain. Lakay, abay, saan na ka di atulungan? Buy-buya anak madlatan.
Kahit anyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbagagi diya. Lakay. Isungay da, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo day da, pareya. Duling. Ay saan nang iramraman, tawan amok iti day da. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anwen ti kas, no inutang mo't lang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, kitaan to'y post ni Leia. Oray nala i-post tinaimas asidada kanilakay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Kabayam, FB na mo tapagipusan na. Awan pakibiyangan, no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamat iti adobo ababoy ta i-post ko mait. Tulad mait. Ay, ipakita mat ang akabaelak ti gumatang iti karne. Kan, kabaelak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mo sa mo, dahi tabakit. Ay, anya kumamat ti apalak kenkwa na ngay. No anya ti kabaelan na, ay kabaelak mat. Kabaelak pa'y nga artapan na. Nanang, awahaton nyo dahi to. Para kada kayo. Anya ngay daytoy. Inluto ni Piling nanang. Adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo. Kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal manin ni Piling itipos ni Leia. Iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sinadaliya. Adobo a manok nanang. Ngam kayat ngarod ka nung artapan ni Piling. Adamot palpalanggwad ti asawa, mistong. Katanya ngarod nga iti maramidak nanang. Kat na ikasar kumutan. Di anong sakong. Tanong mo na matarimaan dyan TV, tanadadahil, bakit? Iso kapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama anusan ti saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga ro withdraw iti gatang ta. Bawasan man ang turnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tay flat screen ti katangan ta, tay sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak agwithdraw. Wain, kun dumagas kan to mo na gumatang iti TV. Kaduan na ka, tasi ka ti agpili. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripom di Piling. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dayta. Damot gardo kan Leia ka aruba da kita. Gimatang da iti baro at TV dalakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dayta. Mabalin pa imot TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga daurnong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka magpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita istor? Apay agpaili ka. Ay, wananang.
papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay, nadadaal ti TV, oh. Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami ti usarme. Ay, kat mabalin mo't ano, baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano anya ti adda. Kat saan kami amang urkurangas, nanang? Kayat mo asawan, saan nadadaal ti TV, oh. Kayat mo laang ti agpabaro. Uwan, nanang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yo. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay, nananang. Sandak nga isuraw. Tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamo ti mangarartapken ka? Nileya akaro ba Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na. Di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulan. Ne, anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay. Kita lakay. Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Ne, huwag nagpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpost mo't. Itatagim matangak iti flat screen at TV. Gimatang mat. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladen na kanya. Umapal nga tamot iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kahit naragsakan ta dadakila TV ta. Ay, permi Amok, nakita lakit din nileya agimatang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung kuna na siguro iti panunot na ita, kit agtutulad ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isu na laang ti adak kwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong kenkwana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamat at tuladan. Panagriknam lang dayta, nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napigsa ti panagriknak istong. Amo, kapaspasikatan nakday dya a babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, kan iti Domingo bakay. Agpasyar tamam mo iti bagyo. Taapay ang nakalagip kang agpasyar. Makapa-stress nga ro ti puro trabaho. Mapantamam mo ag-relax. Mayat sang agpaiso Adam amo nga agpatpatransyen iti bagyo. Iti ti pagdagusan ta. Nalaklaka iti ngam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alangarod bakay. Erubwat mo nagiti kasapulan ta. Adamanin post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon iti bagyo. San mo ako na amapan kamay? Mapanta Anya? Artapak dagitoy post na. Kita transient laang tinagdagusanda. Kat anya kumangay no transient. Mapantamat agdagos itinginginaan a hotel iti bagyo Taipos ko tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapay, Stong? Kunak tumot atul tuladen nakdayay apiling. Taapay bakay. Kita nagpost mo't anapanda ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipopost ko. Amangan no atap mo lang bakay. Saan mo lata napanpansinin nagiti ipupos na. Ay mong gayam.
mabalintan samot ti mangirwar iti motor ta bakay. Kat si kaman lakay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor bakay. Sana tay nangina. Katun alakay, jay kabailan laang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Wen bakay, saan ta nga ibusin ti urnong ta? Adalat tamot mabati ha. Sigurado nga apalan manen ni Piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na. Magmag na kayo mo na, naggapan niyaw. Ay, di taman barangay hall. Ay kat lumugan kayo na, tay dagas kayo dita balayaw. Magmag na kayo kat nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak binigat nga agkumyot. Ay, wad mo't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo na. Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na magkungarod. Kasapulan na kanungamen iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Day nalakalaang mati brand na ang motor dayjay. Nga mabalin mo na dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut kini istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adakwar tayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sana nahulugan tumutlaang. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti among? Basta nanang. Amuyo mo't adyak kayat ti maarartapan. Amumut abasit lang turnong ta. Urang dadya maigatang iti motor. Uray hulugan tan Day takit ta kumaro man ta kinaman nag-aapal mon. Tuladam la amin na makita mi ti karubam. Kasano kat pasikatan dakmet? Kat pakabasulan da ba yan no gumatang da iti kayat dagatangan. Ta ibagam apaspasikatan da ka. Ay, talaga pasikatan daklakay. Unay kat tigas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamangirwar iti motor. Tay motor anangin ngina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kung naktumot ngamin. Kita lakay, adamat baron ang motor da Piling. Nakita, bakay? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon bakay? Sakit na siguro ti kasjay. Saan na mabaliwan da itang ugali na? Makapainsulto no maminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang ta napanpansinan ti aramidin da ita karuba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tulang ata iti utang, gapo iti aramid ti asawam. Un nga rod nanang, marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamot amin akayat ti asawam. Mangrugi ita, saanan, nanang? Saanan ko na ba ata marigrigatan kayo ni ti gastaws? O nanang, kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutan iti motor amin ang sulduming agasawa. Agpanunot mo't nga taitan ti asawam.
Makitam tirigat tibiyag dayta. Malpas tumatlaang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nakmartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol nga artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga, Rod. Si kakit di palanggod Iso, ti palangguad. Tultuladag laang. Kan ar-artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka di. Mga no santa nakabailan agatangan. Saan agim matang iti usarda? Nudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Leia. Anya? Kat anya pelang teraramidam ngay. Ha? Nekitaan niya kay kumati aramida. Ay, mapangkamot tinagpadungpar Kat tapno maartapam, anya. Diyay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakas ta ti bagbagam. Kayat mo ka di ang maospitalak. Kasano ka tuladam amin ang makitam kinileya? Itang nga Rod, matulad mo, tinapasama king kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-ospital ko. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Leia. Tano saan ka pa ila sumardeng? Ang mga numapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Ay, wan lakay. Sa pagka, gapuitikin naman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladay no saan mo akabailan? Nasaysaya at agbyag simple ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Kapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.